Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV en odiechieng' machielo arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo e Ramogi TV kama wabedo ka waseluwo ni ma otimore e gwenge mopogore opogore chakre ne piny ru nyaka gi sani. Mamoko bende pod dhi nyime, pod waketo wang'wa kendo reporters wa magwa timo duto manyalore mar neno ni ochokgi e yo manimba mondo ibed gadier kuom gik matimore e gwenge ma Thurka kod motenore kod bende omako Kenya kod pinje maoko. Nyako Ramogi ber koda chakruok nyaka giko mag weche manyien, kata kamano mokwongo wayudane thuond weche. Jatend Migago mar arita Kithure Kindiki oyangi ni ema tije ber moloyo ka Davis Chirchir mar teko oywagoro. Jatend Migago mar omenda owacho ni ochumi mar piny Kenya ni maber moloyo pinje mamoko. Obila ma Nakuru timo nonro e wi obila mane onego ng'at achiel kendo weyo jomamoko gi hinyruok e wi gowi e kar Tongona. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV kendo mora ahinya kaka naseng'isi ni an gima thoth adier an gima thoth mowinjo bed ni ng'eyo odiechieng' ma kawuono. Nyinga en George Bati. Bed thuolo mar tudori kode namba 360 kata bende Facebook mar Ramogi TV Kenya to kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Ka wachako to ng'iyo motende kod weche mag omenda. Jaod bura ma Mutungulu Stephen Mule okwedo okang' ma jatend piny Kenya William Ruto kao mar wito oko obok mag visa kendo yawo range mag Kenya ne welo ma e pinje maoko, kowacho ni ma ok en paro makare ne piny Kenya nikech ma biro miyo nyaka jomoko magalagala thuolo mar donjo e pacho ka. Mule wacho ni owinjore jatend piny Kenya William Ruto omiyo oganda kod od bura mamalo thuolo mar golo pachgi e wi wachno kapok olanda yanga ka koro oseyo jasom ma piny owacho paro kuom rem chiwo paro makare ne jatend piny. Bende wacho ni ok owinjo we jomoko maya e pinje maoko donjo e pacho ka maonge kod visa e kinde ma oganda jo Kenya turgi osigo mar chulo osuru ma imedo kinde ka kinde ka koro bwogo dhi e doho mar geng'o paro makamano kik ketie tim. Deplorable country in the world cannot announce a free visa entry. Even the superpower countries globally, talk of the US, talk of UK, talk of Germany, cannot allow any Tom and Dick and Harry to walk into their countries before they are granted a visa and they are given an authority. You are saying that hii maneno yako ya kutenga ati to implement the new policy, we have developed a digital platform to ensure all the travelers to Kenya are identified in advance on an electronic platform. Which platform? Yani umezoea kudanganya wa Kenya mpaka unawadanganya siku kama ya leo muhimu. Unatuambia digital. Juzi airport ilikuwa imezima taa. Kama ni wakora wanataka kuja hii Kenya hii, wakuje tu. Mr. President, please, if you have lacked ideas of running the country, you better resign and leave Kenyans to choose a president who can take them far. You have gone too far. And I want to tell you this. You have gone too far. This is completely unacceptable to all Kenyans. And if you think it's a walk in the park, watch this space. Unaongeza housing levy to Kenyans. Then, mtu anatoka ng'ambo, unamwambia asilipe ushuru kwa Kenya. What kind of a president is this? Ramogi mano weche mabende otenore kod lendo mar jatend piny ni koro ibiro yiene moko kuom jo mawuok e pinje mamoko maoko donjo e pacho ka maonge kod oboke mar visa. Jaod bura mawuok e kaunti ma Kiambu opwoyo jatend piny William Ruto kuom chuoyo kogno chik madhi neno ni omenda mag somo mag NGCDF omedi kowuok 35% nyaka 40%. Ka otelnegi kod jaod bura mag Gatundu South Gabriel Kagombe giyango ni okang' makama dhi bero chenro mag weche mag somo ahinya ni jopuonjre ma onge kod nyalo kendo kelo fungruok ne jonyuol. Gijiwo jonyuol mondo owuog oko mar timo ndikruok ne kwayo mar yudo omendago ma osebedo kod achiedh nade. Bende gimedo dwaro mondo chenro mag pok mag omendago tim e yo ma uyanga maonge akwede. Tunangoja kama
present a dance and a song called... Tuliona ni heri, ni bora kuongezea fedha ile, ndio kama pale ambao tulikuwa tumetoa fedha kama kiwango cha milioni 40 cha kusaidia wale watu katika basari ama msaada wa kusomesha watoto, basi tuweze kuongezea, tutoe kama 50 ama 55 kiwango ambacho kitaweza kufika kitaweza kufikisha mwananchi kumlipia mwanawe shule. Tunataka kuangazia sana mambo ya elimu katika Juja. Mkumbuke mwaka uliopita niliweza kupeana basari kwa hii shule. Nikapeana zaidi ya milioni 3. Na mwaka huu nimeongezea pesa. Na siku ya jana mliona His Excellency William Samoei Arap Ruto akituongezea pesa za basari 5%. Kwa hivyo ni kumaanisha kama yana hapa 3 million, 5% ya 3 million itaongezeka hapa Gashororo. Kwa hivyo nawaomba wazazi wetu tuweze kujitokeza, apply hizi pesa ndio tuweze kusomesha watoto wetu. Kausuru nyakora mogeni Commissioner mar County ma Homa Bay Moses Lilan ogolo siem ne jotelo mag jolupo mawacho ni osebedo ka chwalo lweny e kind jolupo matiyo gi nam lolo e kod tendarita ma Uganda. Lilan wacho ni gisefwenyo ni nitie jokombe mag jolupo moko e county no matuo jolupo kod kwe ma Uganda ma mako gikaeto bang'e to jokomgo wuonre ni gichoko omenda ma kuom jolupo mondo gibed jothek e ka iduoko negi mwandugi. Lilan wacho ni jolupo matiyo gi nam lolo osetiyo kod omenda mathoth ma giwacho ni ichwalo negi kaka fwaye gi obila ma Uganda mondo ekawe yiedhigi momaki. Wale watu wengine ya kufanya kazi. If you are a criminal, wachana na mambo ya haki. Wewe fanya hiyo maneno mambo. Badala ya kuleta ugomvi, because wewe unataka wewe ufaidike kwa sababu ya hiyo mambo ya ugomvi. Unaenda Tanzania, unakoroga huko, unakuja unalia kusema harassment. Unaenda Uganda, unakoroga huko, alafu unaanza kusema ni harassment. Kumbe wewe unaenda mapaka mwaka na watu ya baridi, watu wapande wa mshiko kwa msao, wewe ndio unakuja kunegotiate. Hiyo ni uhalifu na tumewajua. Tumewajua na mmefanya sana. Mmefanya muda mrefu. You know yourself and I'm telling you your days are numbered. Jokanyo mag riwruok mar Kenya Peasant League e bade ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori oketi tich chike makonyo e kedo kod lokruok chal kor lwasi moting'o Climate Change Act ma 2021 kod Climate Fund Act ma 2021 bende. Ka otelnegi kod Raila Oguma bende gidwaro mondo lokruok oketi e moko kuom fuondi mag chikegi mondo gibed motegno. Oguma wacho ni chike makonyo e kedo kod lokruok chal kor lwasi nyaka ne los gi tend piny owacho mar kaunti ma Migori pok okete tim e yo makare. Bende jokanyogi mag Kenya Peasant League dwaro mondo piny owacho ojiw puonj ma otenore kod lokruok mar kor lwasi. Kane warango chikego, wayudo ni governor chiko miyo governor teko mar bedo jakom motelo ne rango lokruok mar kuto mar kor lwasi. Koro ne waneno ka nitiere fuok kanyo chwapende ni to kaka governor kosebedo jakom odhi tero wach ne ng'a mano penjo ma otero report ne ng'a to ng'ama dwa keto gigi e tim mondo mi waket gigi e tim gi weche mag huto mar lokruok mar huto mar kor lwasi ni e tim mondo mi wayud kaka wakonyo county marwa. Some people don't even know the cultural practices that they are doing are not helping in food production. And how is that? It's because we are not getting enough support from the national government and the county government so that we can endorse this, so that we can move maybe door to door and educate everyone. Because without education, we are going nowhere. Pend chike mwasebedo go machalo kaka Migori County Climate Change Act namba onego fuon tiende kendo tere ne jopiny mondo mi giwinj tiende mondo ging'e ni nitiere konyruok
chandruok manyalo a kuome mondo ging'e ni nitiere gik ma pend chik no siro ni kapo ni chandruok kata midhiero machal kamago wuok to ginyalo chopo kuom county government, kendo county government bonego bed rolo gini mondo kony godo jopiny kaka sani wang'eyo ni weche mag koth kod pi mag oula hinyo jopiny. Namba 2, wach mar county keto bedo kod buche mag weche mag climate change kaber to buche gi wagol gi anena e boardrooms to buche gi oter kuonde ma chandruok ma kamagi nitie. Duol ma ochung'ne weche mag lowo e pacho ka odonjore mar tieko ywaruok e wi lowo moro ma ilaro e kind kanisa jokopere Diocese ma Nakuru kod piny owacho mar kaunti ma Nakuru. Duol mar lowo ochuo komiti mar ji 7 mondo mi otim nonro mar yango wuon lobno maromo eka 1 ma yudore e gwenge mag Kinungi e sub county ma Naivasha. Kaluwore kod kaunti gin e weg lobno kendo negichano gero kar romo mar jopiny e kinde ma kanisa no bende kone gin ma lobno margi kendo gidwa gero udi mag kanisa e lobno. Apisa mar lowo e gwengego Frank Kibere Kenye koni gima mako dhok en ni kaunti ma Nakuru kod kanisa mar jokopere moro ka moro ni kod obok mayango gi kaka wuon lobno mane ochiw kod migawo mar lowo ma pacho ka. Magi timore e kinde ma MCA ma Naivasha East Stanley Karanja dwaro mondo duol makedo kod mibadhi EACC ochak nonro mar yango kadibed ni nitie mibadhi wi lobno. Which is not possible. Kwa hivyo sisi tunasema waachilie raia ili iweze kutumia hiyo land. Na tunaomba kwa sababu sisi zote sisi zote ni washirika wa kanisa. We are asking the Catholic Church itumie haki. Tumekuwa na mzozo mkubwa lakini leo tumeona mwangaza kwa sababu serikali kuu na ya kaunti imekuwa hapa na imeanza harakati za kutafuta suluhu. Na tuko na imani ya kwamba hii Land Commission na viongozi wetu wataweza kujua ukweli na mwishowe ukweli kijulikana mambo itaanza kuwa ya amani. We are also forming a multi-agency group that will on provision the sub-county office in Naivasha and the county government so that we can be able to amicably sort about this issue. Any dispute between the church and the residents, we'll always make sure that we are going to use any available mechanism to ensure that stability is going to be there. Owuok e weche mag lowo Nakuru nyakwa Ramogi pod wan mana e kaunti ma Nakuru ka wang'iyo weche motenore kod arita. Obila e kaunti ma Nakuru timo nonro e wi masira e kar math moro e bomano kama obila moro ne ochwado magina ma oneko ng'ato achiel kendo weyo mamoko 3 kod hinyruok. Wachore ni gwandruok ne omuoch e kind Nicholas Musau, obila manie lemo mar constable kod jotich mag kar math moyangi kaka Vegas e boma ma Nakuru bang' nyiso obila no ni gowi manowinjo bed ni ochulo bang' metho okalo 10,000. Musau sani ogeng'ne tesend obila ma Kaptembwa ka nonro dhi nyime e kinde ma joma ne oyudo hinyruok bende dhi nyime kod yudo thieth. Magi timore ka obila moro bende ne ochielore gi magina motho e gwenge mag Gilgil e kaunti nogo ma Nakuru otieno ma piny orugo kawuono. So sisi tunajani maybe anataka kutoka, so mimi ndio nilikuwa mbele ile nikida sasa na tumchukue twende, akatoa bunduki akaikok na akanipiga kwa tumbo ya kwanza pap, ya pili akanipiga ingine kwa side. So hata nashanga yani ilikuwa tu Mungu, sijui hata nimesurvive sahi. Akaanza kupiga, so mimi hapo nikachanganikiwa, nikenda nikaanguka huko mbele, akaanza kupiga kapiga. Officer wetu mmoja akiwa amepiga marisasi na watu wa 4 walikuwa wamepigwa risasi. Mmoja alikimbizwa kwa hospitali. One waiter by the name Ann was immediately rushed to the hospital and pronounced dead on arrival. 3 were injured and 2 are in fair condition, stable condition. 1 is in critical condition. We have been informed that the one by the name Laura is the owner of the bar. Is a police constable, Nicholas Musau. Hakushikwa hapo na hapo. Nafikiri pengine alishtuka pia na hicho kitendo. So tulimshika kadri after an hour or so ndio tulimshika kwa barabara kwa akiwa mahali. Nakoro Ramogi wang'iyo motendore kod weche mag nonro kowuok Nakuru weche mag arita. Moyo jo Kenya 80% koro oduoko piny omenda magi tiyo godo e nyiewo chiemo
kapek mar ngima medo bembo jopiny. Ma en kaluwore kod nonro mogol kod kambi timo nonro mar Tifa mabendo nyiso ni mana jo Kenya matin kende ema yudo chiemo e puodho kipimo kod kwan mamalo mag jogo manyiewo chiemo e dukni. Nonro ni bende onyiso kata yango ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki e jatend migawo ma tiyo maber moloyo e piny owacho masani ka jo Kenya 65%. Mamoko moyangi ni tiyo maber gin Musalia Mudavadi, Ezekiel Machogu, Kipchumba Murkomen kod Susan Nakumicha. Jotend migepe moyangi ni ok ti maber gin Alice Wahome, Ngire Njuguna Ndung'u mar Omenda kod Davis Chirchir mar Weche mag Teko. Tifa is not in a position to say, when we have these national power blackouts, is that really in any way the fault or the mistake of Bwana Chirchir? There are a lot of people below him who are dealing with power. So I don't know where the blame lies. But, you know, the responsibility starts with the person the president appoints to sit on top of that ministry. And I even saw some calls for him to resign a couple of days ago, or was it just yesterday, after the most recent blackout on Sunday. As for Professor Kindiki, you people in the media, correctly or not, have given him very, very extensive, and I would say, in my personal view, generally positive coverage in his efforts to deal with issues of insecurity in the country. It doesn't mean to say that insecurity is no longer a problem. We still see on a pretty regular basis people being killed and injured in northern Kenya by IEDs and so on, but at least the CS is seen going out to these places, talking to people on the ground. I would have hoped, and I have some time living in rural areas, that more Kenyans in rural areas were getting food locally without having to buy it, which would cushion them somewhat against the cost of living. But when you see that 46% of rural Kenyans are having to buy their food, you can understand, most of their food, you can understand why cost of living with regard to food is really, really pinching. Have you and your family had to reduce your expenditure on any items because of the cost of living? And you can see almost all said yes, 87%. Slight variation according to monthly income, but not much. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV wakauyo maro mokwongo dakika 17 bang' saa 7 mar odiechieng' weche manyien mag Migago biro ni kokalo e TV mari migeno Ramogi TV ne ma useoro na kako tendre kod weche manyien Sarasinga mar Wang'neno West Kenya Mkago kantir Nairobi moja tu wacho ni Migago ler kino neno yo makare. Jose mar Homa Bay wacho ni jatend piny jo kod jo Kenya mondo chak process mar kusoma en mondo chak process mag yiero mag 2027 wacho wach moro kanyo nyako Ramogi mamano to pache Mashak Ogara kantiere nyoni yanko Bwai wacho ni oneno Ramogi News maler gin go wargi Tito Ogara Aseba kod Mr. Edwin Yoya gintiere kanyo. But yawuro kapod jatend piny golo singo nyaka chieng' holiday mar Jamhuri. Singo go be ma ok chopi ngang. Kendo wacho ni osiepa awinjo ni Kenya ka koro ji donje dabal maonge kod visa. Wan waketo ne mana wang'wa autistinga oganyo. Pod piny owacho Kenya Mkago ema wacho kamano. Shadrack Ogarero kamana ahinya wacho ni nitiere nyoni kanyo kendo neno makara pani otini asesomo. Bati an apani ogweno jatend omenda ni kare giketo gojo Kenya kare giketo Kenya masa paro ni oka winji tiende kaka indike ni malongo paro ni nyalo nuoyo malongo no gineno Migago malenya inda kawuok Nyamira moso mama ne iluongo ni Jen Ngai kanitiere e dala mar Ahero kochogo kanyo erokamano ahinya. Kaso mi Chantel kawuok Diruma wacho ni winjo Migago yo makare Ramogi ler kendo miwa weche manyien yo makare. Brenda Chiena Bura kantiere Luanda Konyango Ramogi ler ahinya kendo wapuoyo Diana Wuor
Podo kanitiere nyora kadem wacho ni Ramogi neno maler kenda poyo. Morris Tiang'uri Kamugundo wacho ni oneno Ramogi yo makare gwenge mag Uriri kendo wacho ni sani tuke mag talanta tukuza talanta ema koro dhi nyime grassroots e gwenge makone ma jopiny yuore. To kata kage yuore kamano to joma nigi simu manyasani oketo Ramogi TV kendo neno weche manyien mag Migago. Nyako Ramogi med ndiko na namba manyisi en 23600 kata bende inyalo dhi e mbui mar Ramogi TV Facebook en Ramogi TV Kenya achiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Bende inyalo luwo weche gi Nyako Ramogi ka i-follow Facebook page mara iluongo ni George Bati Daddy Cool. Kao kamano odhi ane yue adundo ka waduogo to pod wan gi mamoko manyien e Migago. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709-767-000. That is 0709-767-000. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo bed ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kode. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Nengo mar ngima mamedo hidho. Ben ng'eni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka iswete. Ok ni talent ni kori rie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwirni kik idhi nyis ji. To kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo wami jip makare. Kalore kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakilo ni chenro mano mar pok opogore. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpot.
jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako ukiona iko sawa, place bet, alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Meher kinyathina ni kare. Muna hinya jatelo gin. Nikech wan wanyalo loso mana achiel kuomgi. Wandi waresogi gite kada wayudo sama ber mar timo bero no kawuono. Koro brochu ni mondo yier achiel. Akwaye ni ng'wonna. To sani sarap chute na pek. Machiegni ni bedo gi nyathine. Ane gi ng'eni an ahero param gi chunya te. Mak mana ni abenda ahero nyathina ni ahinya. Meher. 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 Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Odhi nyime nyakwa Ramogi gi weche manyien mag Migago. Kaka nasingo ni wan gi mathoth bende jotije mag kaunti ma Kisumu manondiki e sekta mar pur mar kawo kwan jopur e gwenge mopogore opogore e kaunti no ne obago ng'anyo mamuol ka gidwaro mondo ochulgi osara margi moselewo kuom thuolo mar dweche 3 nyaka ne gitiek tich. Giwacho ni counties mamoko ne oseyudo chudo margi ka gin ema gidong', to ka gigoyo simu ne jogo ma ochung' ne chudo margi to nyisogi achaya gino ma omiyo giramo ni nyaka chulgi osachgi kawuono ma kawo kamano kata ma ok olewo. Kenneth Onyango ma en jatend migawo mar weche mag pur e kaunti ma Kisumu to kane oloso e wachno osingo chudo mar jotijego ni dhi mbele kendo kiny giduto gibiro yudo sachgi. Kata kamano jotijego to oramo kendo korwako wachno ka gidwaro mondo tim chudo ma kamano kawuono ka giwacho ni ka omenda kodonje bengi gi kawuono to pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo. Manager Mr. Balawanga no wuok kendo no wuoyo kode. Sama no wuoyo no nyiso wakita chaya mano komoro wa. Mana dier? Adier. O nyiso wa ni kata wamed mana ng'anyo nyaka higa manyien tok bichulo wa. Kata na ka thuolo ni kako gai ka wacho ni ya. I highly condemn kenda kwedo gi weche mager ma Mr. Balawanga owacho nwago. Wan gi lite chunywa. Okwa wuok kaka jogi poko miyowa pesa kawuono. Kendo kata ofis go kuma gibedego ging'e maber ni wadenyo to wadwaro pesa. Okwanyal bede ute wato pesa wani oko. Kwanyal wawuok ne odiochieng' ma kawuono ni pesa nyaka donji account wa. Nyaka miwa. Agripreneur ne watiyo gi kwe kendo watiyo gi muol kendo watiyo maber gi pesa wate ma jomoko guok nolawo mokayo to ni koro pesa ok nyamiyo odiochieng' ma kawuono pesa nyaka donji account wa. By tomorrow their monies will reflect. Koro asenyiso the agripreneurs go negi dimbre gi bed mos ni mar mata no bedo sorted out. Koro kanitie ene for the protest ma gin go to mano ok en protest mo usiana gi payment mos delay no. Apisas mawuok e kidienje mopogore opogore e gwenge mag Malindi e kaunti ma Kilifi ochako chenro mar akore gi chido ma okwako alworano kendo koro kelo tuoche ne jodak mayudore e kaunti no. Ka giluwo ni lwasi ma kamano bende osekelo songa ne weche mag chwalo limbe e gwenge makono. Gisingo mar kawo okang' ne jodak ma wito yugi yaye ma obalo kod chik manogol kod tend kaunti no mane yango kar puko taka. Od bura mar kaunti no chugo chik madhi neno ni ondhi jodak machido alwora ka koro gikwayo jodago mondo mi obed e ong'alo manyime e rito alwora kendo ywayo joket mwandu kaachiel kod rito ngimagi. Nimeona nikitembea pia na watu wako wakienda kuwaambia a citizen asitupe taka ama wanaweka the wrong place, na hizo collection sites or transfer stations ziko wazi, sometimes zinablowiwa na wind, wanyama wako hapo wakikula. Sasa imeleta confusion because mwananchi anasema kama serikali inatupa pia wala wanatupa tu anywhere, basi hata sisi tunaweza tupa. Tujaribu kubadilisha mawazo ya wakazi wote wa Malindi.
ama what we call behavior change, because tukibadilisha mawazo itakuwa rahisi kwetu sote, maana taka zitakuwa zinawekwa mahali zinatakikana, na pia tutakuwa tunafanya waste separation. Hutatupa plastiki, hutatupa mboga, hutatupa nguo, hutatupa chochote kile kwa jaa moja. Tunataka tupunguze mambo ya illegal dump site, tunataka tupunguze mambo ya watu kuchoma takataka illegally, ku reduce the carbon waste. Alafu pia tuna encourage wanajamii the benefits za plastic waste. Tunajaribu kuwaonyesha manufaa ambayo yanatokana na uuzaji wa plastic waste, na pia manufaa ya kutengeneza bidhaa kutoka plastic waste na other products. Malo jolweny 128 mawuok e piny India ochopo e dho wath ma Lamu kokalo e meli mar jolweny pi, ma en meli mokwongo ma kamano ma ogo e dho wath ma kono. Meli no motisi ni Sumedha norwaki gi jolweny mag pi ma pachoka ka gisingore mar tiyo kanyakla mar nyayo arita mar nam chumbi. Jolweny mag piny India ni limbe mar dek pachoka ka kind gik mamoko ma gidhi timo en chiwo thieth e chenro mag thieth maonge kod chudo ma ichiwo ne jodak maromo 300 ma Lamu. The ship has been on a 4-month-long deployment visiting various ports in West and East Africa. And this particular visit to Port Lamu is extremely significant and special, this being the maiden visit of a naval ship to Port Lamu. India and Kenya enjoy a very warm and cordial relations which are reflective of the strong engagements that exist in social, economical, trade, defense and strategic domains. Very happy to have Indian naval ship Sumedha come and visit Lamu this time around, and I think they're making a bit of history because they're the first such ship to make its arrival into Lamu. It is for us a way to again enrich the friendship and the exchanges that we've had between India and Kenya. And as I was telling the Honourable Governor, at the foundation of our history has been exchanges across the Indian Ocean and with people. Lamu iko very peaceful. Hiyo ndio inaonyesha na hii meli mbili vile zimeingia ya 25 tourists last time, hiyo walikuwa kwa MV Diana, na leo pia MV Sumedha vile imekuja na maaskari 146 kutoka India, lakini sio eti ni maaskari wa kukuja kupigana, ni maaskari wa kuja kusaidiana, ni madaktari kutoka India. Tayari hawa kuja wanaiweka Lamu katika ramani ama bandari ya Lamu katika ramani, na mashirika na meli nyingine wakiona hawa wanakuja wanajua kwa hii port iko tayari na wao pia wataweza kuitumia. Purwan manegwenga makadho nam chumbi kama jo kanyo sekta mar limbe alwora mar Mamroi county ma Kilifi ochako campaign mar timo ler alwora mar Wata gigeno mar bero kadho nam chumbi mondo mi ywa jo limbe pachoka ahinya to e kinde mag nyasi mar giko higa. Negiriwore mar neno ni gigolo jwala mag plastik e dho osebedo ka negole manitiere kwa serikali mar county mar Kilifi mondo mi oket chenro makare mar bero limbe gwenge makono. We have fresh fish, lakini shida ni tunaweka hii eneo liwe sawa, kwa sababu wale wa sand dunes wakija waweze kuenda wakute maeneo yako salama, wale wa kuogelea wakute beach iko safi, wana maeneo yako salama, kwa sababu hapa kuna masteda, kuna madivers, kuna wale wa kusafisha, so kila kitengo kiko hapa. Hatuna mahali muafaka wa kutupa zile taka. Mtu anakunywa juice anarusha, mtu anakunywa juice yake ya chupa anarusha. Lakini endapo tutapata vifaa kama zile dustbin, ile mitungi ile ya kuwekea dustbins za kuwekea taka,
Sisi wenyewe tuna vile tutajimobilize na tutajipanga nani atakuwa pale siku fulani, akiona watu wanapita kama vile jamani, tafadhali umetumia. Pana mahali pale anadirectiwa ama anaonyeshwa, anaweka zile taka pale mahali salama ili tuweze kulinda maji yetu ambayo ni rasilimali yetu. Itakuwa haina haja watu wanakuja watalii kutembea, beach yetu ni chafu. Kwa hivyo kama tutapata ni viti, ni gloves, ni tent, itakuwa msaada zaidi. Halafu wageni pia nao watakuwa wanakuja kwa wingi kutembea haya maeneo yetu. Jodak ma Segero maidore kar chung'ur Brama Nambale County Mabusia. Buonjo kautenre gi medruok mar klese mamoko e sikund primar ma Nambale Muslim ma osebedo mana gi klas achiel kende mar Nasare. Jodago lero ni kuom kinde mathoth nyithindo osebedo ka wuoth mar mar manyo sikunde ka otenore gi nok mag sikunde gwenge makono, gino ma osekelo chuny ni lek mag nyithindo yudo somo makare e bero ngimagi. Gimedo kwayo tenda kar chung'ur burano mondo mi oti gi omenda mar aguch omenda mar somo e medo gero klese mamoko mar chopo dwaro mag weche mag somo e gwengego ma osebedo kod ng'ikruok. Hiyo shule imetusaidia sana. Watoto wetu walikuwa na changamoto mingi kutoka hapa mpaka Segero huko ng'ambo na Hwirale pala chini, na watoto walikuwa wadogo sana. Wengine hata wanaweza gongwa na gari, wengine huko maji kama imejaa ni ngumu sana watoto kwenda shuleni. Hii shule imetusaidia sana, na tafadhali naomba serikali na watu wa CDF muongeze madarasa zikuwe mingi sana. Walikuwa wanapata shida ya kutembea kwenda umbali na shule. Tuko na umbali na shule. Sasa unapata kama watoto wadogo kama wetu hao hawezi kutembea paka huko. Tumeshukuru kuleta shule karibu hapa. Na mimi pia nashukuru sana na familia yangu. Watoto walikuwa wanatembea zaidi ya kilomita 4. Na watoto wadogo hawajui mambo ya barabara. Na mimi nashukuru mama ameleta watoto hapa, wamerudi hapa pamoja nasi. Nataka zaidi ya darasa 5 watoto wengine warudi tu hapa ndio tuwaonenga hata wakati tunakaa na meeting, unajua watoto wako kwa shule hapa. Na shukrani kwa CDF na mheshimiwa wetu Mheshimiwa Mulanya. Jopuonjre maromo 40 kaachiel kod jopuonje manotimo maber e duoko mar penj maduong' mar klas 8 manolandi gi migawo mar somo higani e kaunti ma Taita Taveta oyudo mich ne chiwo duoko kata kuom chiwo duoko maber e alwora ma kadho Adnam Chumbi. Jalup komishona mar kaunti no Benson Karani opuoyo okang' makama ma oluwo ni biro miyo sikunde mamoko mijing'o mar tiyo matek e chiwo duoko maber e kinde mabiro. Jaod bura John Bwire osingo chung' mar jotelo e gwengego e siro chenro mag somo. Odwaro mondo sirikal oyier kata kendo ber wach mar omenda mabalang' ne jopuonj mapuonjo e kuonde ma achiedh nade okwako. Gavana pia aingilie kati, akisha kwamba kama wale watoto ambao wako best wako na over 400 ama from 370 and above, akisha kwamba wapatiwe bursaries kama vile public schools wanapewa, wasaidiwe. Washauri wazazi kwamba wakati huu ni wakati wa sikukuu, waweze kuwastiri watoto wao nyumbani ili waweze kutulia. Wakati huu wa sikukuu najua kuna sherehe nyingi. Watoto wasiweze kwenda kwenye sherehe ovyo ovyo. Huko ndio kuna madawa ya kulevya, kuna watu ambao wanatafuta wasichana wadogo wadogo ili waweze kuwatembea nao. Magonjwa pia wanaweza kushikwa nayo, na tutakapofungua shule itakuwa ni shida. Kwa hivyo tumewasensitize. For Taveta we are doing good but not good enough. And we've discussed the stakeholders, and we are moving around the sub-locations talking to our stakeholders who are parents. We are talking to our teachers. We are also talking to alumnus. Because for us to move ahead in performance, then we must engage all those 3 stakeholders within, and of course the Raja community. For us to perform well, we must look at the attendance from day one, once the children get to school. We are encouraging that all of them must attend school regularly, and once they're in school, they must also be taken care of effectively by our teachers, and then the bigger role of the parents. We are asking our parents to take their responsibility. Jodak e kaunti ma Nandi ojiwo mondo mi orakre gi akwede ma kit chwech ma omedore e gwenge ma kaunti no. Jokedo gi timbe makamagi kaachiel kod jotelo ma opogore yango ni kinde koro chopo ma jopiny nyaka koro wuog oko mar rakore gi timbe makamagi mathoth ne geto wakeini kaachiel kod nyithindo manyiri. Magi oyangi kinde mar iko mar manen jang'wech Agnes Tirop mane owito ngimane ka okalo e lwasi maket kod ma higni 3 mokalo.
And today we are here to just share some moments with our students and to interact on this particular subject and challenge each other to say no to gender-based violence. We are here also to mark 3 years since we lost our champion, Agnes Tirop, who was murdered, again in a situation like this one of gender-based violence. And we are here to say no. We shouldn't lose another athlete. It has been 3 years since the death of Agnes, and gender-based violence hasn't stopped. Did not stop when Agnes died. It has continued. It has gotten worse. A lot of female athletes are suffering in silence, and so many women and children in the society are suffering. So we are here together to stand in unity, to say no to gender-based violence. We want to stop violence from happening to children, girls, boys, women, anybody in the society. Pinyo wacho mapacho ka opoyo thuolo ma oganda jo Kenya matie pinje maoko osebedo kakao e konyo gero chumi mathurka. Mawacho gi jatend piny Kenya William Ruto e nyasi mar yawo ayanga romo mar tego yore mag keto mwandu ahinya ne oganda jo Kenya matie pinje maoko. Jatend piny Kenya osingo arita makare ne oganda modak kendo tie pinje maoko, ka bende osingo ne piny owacho biro neno ni ratiro margi oriti kendo okorochi gi piny moramora. Bende omedo siro tiyo kod yore mag mbui chenro mag chiwo gi piny owacho kaka yor neno ni jogo ma odak e pinje maoko obedo kod yot e yudo chenro kata gin mana e pinje maoko. We have in today's newspaper an advertisement to put infrastructure and the first phase of 6 special economic zones in Kenya that have already been gazetted. The 6 special economic zones are targeting opportunities like the one my brother here is talking about. Export-led, incentivized investments. We are targeting FDI on one side. We are targeting exports of different products on the other hand, and we are building an ecosystem that will facilitate, fast track, enable that to happen fast. So we have a special economic zone here in Thika, we have one in Sagana, we have one in Nakuru, we have Dongo Kundu, we have Naivasha, we have Busia, we have Eldoret. We are looking at other opportunities in different parts of Kenya. So, but it has to be targeted, and we need to know what are we trying to achieve. Kawuok singo mar jatend piny Ramogi kachiel kod neno ni jogo matiyo pinje maoko medo jiwo dongruok mar piny Kenya kokalo e keto mwandu margi e pacho ka. Wadhi motendo kod manyoti mar nyoro jopiny ne ochopo neno kuonde mag le mag bunge pacho kaka yo mar dhialo odiechieng' mar Jamhuri. Kaka Andrew Ndego leronwa ma en okang' ma okaw kod piny owacho kotenore gi lendo mane ochiw gi sirikal odiechieng' motelo ne odiechieng' mar Jamhuri makoro nyoyiene jopiny chwalo limbe magi kuondego nono ma onge kod chudo moramora. E kinde ma jopiny ne owuok mar dhialo odiechieng' mane piny Kenya yudo loch mare kawuok e lwet wagunda e yore ma opogore, moko kuom jopiny ne oyiero mar timo limbe magi e kuonde kano le mag bunge ma opogore kaka yorno mar dhialo odiechieng' ma kama. E kinde limbe marwa e kar rito le mag bunge ma Nairobi, warado gi jopiny ma obiro nyiso mor margi e wi lipot mane ochiw gi sirikal mar ne yienegi limo kuondegi nono maonge chudo moramora. Nimekuja hapa kwa sababu serikali imetangaza kuwa ni kuna free entry kwa mahala pote kuna wanyama ambao wanahifadhiwa na KWS, na yes, nimeona ni chance nzuri ya kutokea. It's not my first time, but it's so fun. I want to say thank you for the government for giving this chance for the free entry, and it's a nice place. Jomadongo kaachiel gi nyithindo ne othale lai makanyakla mar choyo wang'gi ma ok gidong' chien e yudo mor makama. Jodak gilero ni kuom kinde mathoth pok giyudo thuolo mar chopo kuondegi ka otenore gi juogo mag omenda mamalo matamo gi chwalo limbe magi. Kukiwa na holiday at least waweke kila wakati at least
Kenyans wote wapate ile opportunity. Kitu nazuilia mimi kama manzeni ati niko busy, sina hiyo time. Alafu pia hizo charges. Unajua ni wanyama wako huku tunafaa tuingie bure, hatufai kulipishwa juu. Kama wa Kenya acha tuingie bure, watu wako kama acha walipe. Hiyo entrance fee ndio hiyo inakuanga challenge, lakini leo tumefurahia vile imekuwa free, tumeweza kuja na watu wote na wamefurahia, especially watoto. Apisas magari tolege Neoyango marketo kenge maungi techiwarita nejopin. And our main role today is actually making sure people don't get lost, trying to guide people to sightings and which gates to exit and that area. There's other times the park patrol, one of our roles is actually protecting the animals within the park as well, to stop the cars going too close to them, to stop people from speeding. And when it's the rainy season, it's a lot of pulling people out from the mud and things like that as well. Andrew Ondego, Ramogi TV. David, this is your check of 100,000 shillings. Eh? Nimefurahi sana. Hiyo cheki ni yangu. Unazambia nini watu wa nyumbani juu ya story? Ninawaambia wajipange na view sasa, ni ya ukweli. Kuna zawadi nyingine hapa tena. Unaona vile inakaa fiti? Hata nitakwambia leo taksi ya kunibebea mzigo mpaka nyumbani. Nimeshukuru sana, ndaendelea kujipanga na waendelea kujipanga wakiwa wote huko nyumbani, Ore Kwele, Lukurto. Wote wajipange. Wajipange. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Naambia watu wangu, mimi nishekelea tu msafara wangu hapo polite, sawa? Leo nikuchapanisha mbaya sana. Formally kwa malotu one after the other. Sawa? Tunatatua melia mayo. Bazen. Rada gani mchango? Rada safi. Sasa hii kazi ni kulai. Maze. Sasa hapo kichwa wangu. Kabisa. Yuko aje? Yuko best. Yuko sawa? Sawa kabisa. Kabisa. My feel naipata ndio? Ndio hiyo. Kabisa. Ukidaisikia fiti ndugu, hii ndo zabe, sawa? Wekelea na shabiki ina give. Pata free bonus bets, stats za game, odds moto na kama kina kuramba, cash out kabla beti chomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani ka bet kaka Ivana. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusota. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Hapa kabisa yenye tunafanya hapa ni pure milling. Tunasaka kahawa yenye imekauka. Hapa sasa ni hopper. What's happening here is beaning. After beaning, the coffee inamwagwa kwa hii pre-cleaner. Baada ya kahawa kurostiwa, hii inachukua 6 kilos na 6 kilos will last for about 8 minutes. Degrees of 180.
Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bende. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Machini kendo nyakora mogi bangu ke yueno isini nyasi mar jamhuri nyodhial gi jo Kenya yore mopogore opogore pap ma Uhuru Gardens yasne nyopong koda nyadhi kod ilo. Jafumbo marwa Walter Nyambaga tangonwa yanga kaka nyoro nyasi no chalo e kidienje mopogore opogore e alap ma jamhuri ma Uhuru Gardens manyo bage nyasi mar jamhuri nyoro. E karbago rombe mo Uhuru Gardens jodito walo kode kendo gidonje nyasi mar Jamhuri Day gi nyadhi. Nyasi moyo nyaka odieche kanyakla koda nyadendi man kod osimbo e kaka nyadendi majadusa mamolo kata Miss Kenya. Mane nyono kalweso la lwesa kanyar sungu korwa korinda marabora. Nyar jatend piny Shalin Ruto bende ne okodong chien kor karwakruok kendo oyudo ngonga moro. E kindego welo donjo kod geche mateko githoth e kaka gachupu kasuyo mane donjo manimba. Rita kwe oridi kinde ma min piny Rachel Ruto e kod min od jalup jatend piny Dorcas Rigathi bende donje nyasi. Jatend piny William Ruto thinyore kendo donjo e gache moyiedhi mar jatend piny e kendo molo kofoyo lwete ne oganda kod mor. Ruto yogore kod rowere manene kod sironyo mar muse kaka cheluoro kode pap e kinde mag geche ariyo man kod nyadhi bende luoro kode. Ruto lwenyo ngas kendo idho kare moyiedhi moting'ore gi malo kaka altar odiedoe e kinde mabeni muocho kabund teng'o. Jamadar moro machunye chwer muomore ka seso kendo dhi kwayo thuolo mar pango parade. E kata odoko ni bad joliero kochomo piny, Ruto kod jamadar ogola foyo lwetgi maket ka gipisore kind jolweny mothal matimata makata mor ni luwogi to ngang' onge ng'etne. Seche ma magi dhi nyime to jolweny luchore kod altarno e kendo iting'e nyaganglo kidar kode ne pangruok manyal gede. Bendera mar Kenya na 25 ochuoye lo kendo bang'e to idiede gok kochimo rieny kowuoyo. Bendera man kod pete mag sajni idiedo kendo iluoro kode pap katielo wanyore kawuok e lo kendo mbong' duog dhanjo loriat e kae kindene jolweny mag kor lwasi mag pi emomako wirwath. Jolweny tiyo kod oledhi mar loso gima ket kod kendo mar misango mar chiwo thuolo ne dolo. Colonel Father George Maingi. Thuolo mar dolo chopo e kendo jodolo moko sanja mokelo kanyakla joko pereweg lori adwen wuon wes jo-Anglican to kod mago oganda jo-Salam e kind mamoko e tudo Kenya kod polo kaluwore kod midhiero mokwako pachoka. Jodolo luoro kama opangie yo makende maket kod kar chiwo misango kendo gikuyo kuome mo moro. E kaka yoro nyiso jachien ni onge kod teko e wi piny Kenya, bang'e jodologo chwoyo alam. E kata odoko ni chieng' ne pilore maliet kamano, jopuonjre kod jopiny ne omanore kod mambul mar yudo tipo. Oganda mane kech ogoyo ngoga ne sonyo deyo, kamoko to ne yuomo chak mopuo mar yogat, kamoko to ne lolo mana odogwal. Nyisruok mar chia kaka riembo ndeke mag lweny ne okwako kor lwasi. Ka pilot thulo ndek lweny ma umi osuotore kendo po kor boche molal. To nyawadgi biro kachito iu ndegeno e kendo loka tako nyadidek. Kama chielo thinyore kofunyo kendo dok kor kacham e gisipito lwero e kinde ma ndege mar Oiro to ne sungo gige lweny ma Kenya ni godo. E ka yango higni 60 ma Kenya osebedo gode loch mamargi. Miel kod tuke mag lombo wang' ne omiyo wang' oyudo chiemo motokne lela. Joera mag DJ Afro. Right. Asante sana. Maridadi. Will Broda, Makoha, e kindi ji mamoko ne onyiso lony margi e miyo ji nyiero. Okebe moro lwenyo chuma kendo diede wiye
e kendo obumo moket ne kuriamo oleny kendo girony ka gipodho e lo. Mit mar miel en yot mar nungo, miel dunyore kendo chope midi e ka jodito buonjo kendo mor kod sigunyo muomogi. Okebe moro bende ne onwang'ore matek e ka otemo muomore nyasi. Obila ne oting'e kodheru man kod miudhwe e kata odoko ni jopiny mane ok omor kod timno ne ochako bayo kombe kuom obila ka giwuone gi lep. Pasiwe hata moja anayetengani. Mito mitndi mak mana nyaka bed kod giko mare. Mae giko mar nyasi mar 60 ma Kenya oyango godo igni 60 kendo gitegno ma gikoto. Mak mana ni kata kodo puk tek manade to chieng' moro notore. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Uru Gardens, Nairobi. Nakora mogi wadonje weche mag tuke kama tim mar RVSA mawuoke Rongai Kajiado Manyandwat. Joloch mag tuke wakeini mag jochung' e Buche County ma Kajiado South banglo tim mar Youngsters mawuok Kajiado South gonde ariyo machiel e kinde piem mayo bagi hala ma nakel. E piem mag nyithindo manyiri tim mar Sharks FC ma Kajiado West no landi joloch banglo tim mar Queens mawuok Kitengela gola 1-0 e grupno manoting'o timbe maoingo 80 ka onywando mag yawuoyi mag nyithindo manyiri. Jatugo maber ne oloyo okombe gi omenda maromo siling 200,000 ka Pisas mano bago piem makamago osingo mar biro bago tuke maket kod mago kaka yor siro mich mag rowere e bero yuto mage kaachiel kod kedo gi weche mag njore. Talanta mbalimbali ya wasichana kwa vijana. Nia yetu katika muhula huu mrefu ni kufanya wasichana na vijana wakuwe busy katika sports na pia kukuza talanta zao. Na mimi nataka kufurahi sana, imekuwa siku ya kufana, imekuwa siku mzuri. Tuliambia wasichana wetu wasishike boli, wacheze boli. Erokamano nyakora Ramogi kuom kete Ramogi TV be mano bende makelo giko mar weche manyien gi kindeni kamano ka Joseph Abura mar Kano bende wacho ni oneno yo makare gini wuode Wesley Owino. Erokamano nyakora Ramogi kora dwateri achiel kachiel mondo wadhi ane nyime wayuda ni to wach mar mich mar jipange na Viusasa gi kindeni meche mopogore nyakora Ramogi osebedo kawuok ka omiyo awei achiel kachiel gi chenro ni mar jipange na Viusasa. Christmas comes early na Viusasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Christmasi. Huenda bahati ni yako. Wagon wadau ni aje manze, mko fiti, mko fresh. It is your boy Mokaya Junior all up in this place na ile siku yenye tunaingianga mtaani imefika. Unaweza kuwa unashanga niko mtaa gani leo? Niko 87 na tunatembea kutoka 87 tukienda all the way to Kino. Ndio tujue ni akina nani hawa wamejipanga na Viusasa. Hii mwezi yenye tuko ni mwezi ya milioni 3 manze. Kuna mtu mwenye anatoka hapa hivi na the grand prize of 3 million shillings. Mtu anaweza kuwa wewe if you dial *487*3#. I will only call our winner through the number 0709-767-000. That is 0709-767-000. Sasa nyi wase, sim come through na mimi tujue kama wase wa 87 na Kino wamejipanga vile inafaa.
Sasa cheki bro, cheki. We mita tatu neza du. Okay, Kongo mita tatu mimi kitu kwanza nitafanya hivi. Kama ni 3 million, kwanza 10% ni ya God. 10% mazee, 10%. Unaweza duia nini bro? Mimi naweza invest kwanza. Investment? Sasa sikia mimi bro, mimi mita tatu. Mimi wacha nikwambie jo, mimi chupa ya kwanza naipigia Mombasa. Mimi naenda hapa ndia, nabaeka shaki hapo, najenga. Afterwards naeka biashara. Buda ukajipanga hiyo design. Nataka hiyo ndo form. Hizo hii maisha ukikataa kujipanga, utapangwa. Mimi ningedu hivi. After nisha pay God 10%. Sile ingine ya Pakistan yangu ya invest. Mimi nimeka industry ya matatu for many years. Naweza invest na matatu. Either ndiye keleta kama matika moja hivyo. Hata ikikosa kama ni panem. Hizo zingine sasa ziko kwa account yangu. So ni try to think what else can I invest in that money. Sasa unaona kitu ya kwanza akampesi kangu milioni 2 sinakuja hapa nafungua mbesi ya mawe, unaona ndio Karawa sikuwa ananishika. Kitu ya pili, kitu ya kwanza tena ni kuchukua milioni 1 na nunua credit nipate mboka point mingi na nipigie bibi yangu nimwambie ndio alinikataa wakati sikuwa na pesa. Asiwai nitaka kabisa. Anaweza kakisiagi. Ndio alikuwa anatuambia story ya unga. Wewe anaweza anatuambia bibi ametutoka juzi juu ya unga. Bana, wewe unaweza nunua kisiagi. Acha ni washo. Mita tatu majamaa. Kitu ya kwanza, kozi mita tatu nimeitoa view sasa. Mnacheck. Nimeipata through kujipanga. So kitu ya kwanza mimi 10% ya ja. Hiyo ni desturi, hiyo lazima ikue. Alafu 10% ya ja ikishasonga. Majamaa. Ojo mimi youth man. So kidogo kakeza lazima kasimame bwana. Unajua? Tunaingia ile miaka ya kusettle. So lazima kakeza kasimame mahali. Kashake mahali, pale hivyo maybe kite ama you never know. Area tu yoyote pe kuna shake fiti. Alafu tujenge kakeza bana, tukae tuache kulipa rent. Kwani budo utalipa rent hadi lini? Tujipange na view sasa, and unaweza kuwa unashangaa tunajipanga aje na view sasa. You do that by dialing *487*3#. Simna cheki maboys wangu hapo hivi mtani vile wamejipanga saa easy, you never know. Hiyo mita tatu inaweza kuwa inawaendea, inaweza kuwa inakukujia. Hatujui bahati itanguka kwa nani. It could be you. You dial *487*3#. Unaweza shinda mita tatu majamaa. Saizi hata hizi 100k na 500 imekuwa petty cash, petty money. Kimbisha mita tatu mtu wangu, 3 mili courtesy of Jipange na View Sasa. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Mnaona vile watu wako na mipango za mita tatu manze. Mnaona plans zenye watu wako nazo. Imagine mtu kununua credit ya milioni 1. Ndiye apigiane simu, aambiane manze vile uliniacha uende ukiendaga. Ayuli nimaliza man. Lakini man, hizo ni mipango zake nonetheless. Unaweza kuwa na zako pia. Ni aje. Karibu to the weekly draw off Jipange na View Sasa. Jina langu ni Mokaya Junior kama kawaida. Watu wenye wananiona kutoka Citizen, kutoka Ramogi, kutoka Inoro, and last but not least our digital platforms. Wase wenye wananiona juu wamenunua bundles. Au ni watu wenye mimi naheshimu sana. Karibuni sana from wherever you're watching us from. This is the weekly draw off Jipange na View Sasa. Hii ndio ile wiki yenye tunapeananga pesa. Si mnajua? Mnajua vile tumekuwa tukifanya kama desturi. This is that week that we give out 500,000 shillings while simultaneously calling the winner of another 500,000 shillings of this week. Wenye walishinda pesa last week, mnakumbuka nikipigiana simu all the way from the other side that is near the ocean,
ako hapa na sisi anajoin in studio, na pia we are joined with one of our 100k daily winners pia in studio. It's a busy week, to say the least. Kumbuka, *487*3# is the magic code. You could win 100,000 shillings. Haimanishi sasa juu tunakaribia grand draw, tumeacha kupeana pesa. View sasa tuko na domob sana. Bado tunapeana 100k, bado tunapeana nusu mita, na bado tunapeana the big prize, 3,000,000 at the end of the draw. I will never call you people. Ini disclaimer sitachoka kusema. I will never call our winners on any other number other than 0709 767 000. That is the number 0709 767 000. That is 000. Uko hivyo mwisho. Ukiweza, tafadhali save your number. Please. So that the next time unapigiwa ati wewe umeshinda, ujue tu ni sasa yanakupigia. Ama ukitaka save junior, you never know, inaweza kuwa na mpango. You never know. You can find out by saving it. So tafadhali save your number manze. Hatutaki ku waste time mob sana. Tunataka kukaribisha our 73rd daily winner who walks away with 100,000 shillings. Tumepeana winner kutoka number 1 baka 73, 100k. So our 73rd daily winner of 100,000 shillings anaitwa Piriko. Akona mimi hapa hivi in studio. Nataka kumkaribisha tujadiliane kidogo. Piriko. Yes. Sasa. Poa sana. Uko fiti sana mama? Fiti sana kabisa. Karibu hapa hivi sasa. Ongelesha watu nyumbani, waambie penye unatoka na ulifikaje hapa. Na wasalimu wote pale mko nyumbani. Kwa majina naitwa Piriko Omari, natoka Kisii Keumbu. Keumbu? Yes. You're from Keumbu? Yes. Aya. Na umefika hapa? Yes. All the way from Keumbu? Yes. Courtesy of kushinda pesa on view sasa, si ndio? Ndio kabisa. Wakati ulipigiwa simu mam, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Nilipigiwa simu nikiwa matanga ya mtoto wa sister yangu. Pole sana. Mlipoteza mtoto? Ndio. Deepest condolences from view sasa. Thank you. Sawa? Akina wapokea rambi zetu pia. Pole sana kwa loss yao. Sasa hiyo ndio time yenye ulipigiwa simu ukiwa kwa matanga? Ndio. How did you feel? I know that's I know how you felt, lakini kupigiwa kuambiwa that umeshinda pesa ukiwa kwa matanga. What impact did that have on your emotions? Nilifikiri ni uongo, nikafikiri ni scam, nikasema wakate simu. Later wakaniuliza tukupigie saa ngapi? Nikamwambia mnipigie kama bario imeisha. So walivyonipigia simu bado sikuamini, nikasema nitaconfirm aje. Wakasema utaenda tu kwa customer care uangalie kama hiyo namba ni ya ukweli. Kwa website yetu? Ndio. Si ndio? Ndio. Ulifanya hivyo? Ndio. Ukahakikisha that hiyo namba yenye nashindaga nimerudia ndio namba yenye ilikupigia? Ndio. Sasa ndio ukaamini sasa? Nikaamini, nikaambia watoto nimewin. Sawa. Sasa ndio mood sasa ikarudi at least. Ikarudi at least, nikafurahi. Nikasema hii sasa kweli ni ukweli kabisa. Mambo ya Mungu. Ni mambo ya Mungu tu. Mambo ya Mungu hayo, si ndio? Sawa. Without wasting any more. Ndio hii check yako hapa hivi. This is your check of 100,000 shillings courtesy of Jipange na View sasa. Ndio hapo hivyo. Wow. Angalia, maybe naweza kuwa nimekuandikia 2,000 hapo. It is 100,000. It's 100,000. Thank you. Nimehakikisha kabisa. Thank you very much. Uko na mpango wa hii pesa? Ushapangia? Ndio. Unapanga kufanya nini? Ya kwanza kabisa nitalipa zaka na sadaka. Zaka na sadaka. Ni desturi. Hiyo ni desturi kabisa. Alafu nitanunua kitu kenye nitakumbuka na fio sasa. Si ndio? Ndio. Na uzidi kujipanga. Nitachipanga nipate hiyo 3 million. 3 million ndio tumeamua tunaendea, si ndio? Ndio kabisa. In 2 weeks time, you never know, maybe tunakurudisha tena kutoka Kisii in 2 weeks time ukuje hapo uchukue 3 million. Ndio. Sawa? Sawa. Na ndio hii hapa hivi pia niko na hii tunaitaga the Jipange goodie bag. Ndio. Hii ni yako pia kwa sababu. Oh wow.
Umeona? Thank you. Nachungulia nione kila kitu yenye iko hapa niyo yenye nakuaga hapa. Hatuambiangi watu nyumbani ni nini. Hiyo ni mimi na wewe tu ndio tunajua. Ndio wao wajipange pia wapate zao. Wapate zao, si ndio? Acha nikushikie microphone. Ndio ushikilie goodie bag yako na check yako as you take your seat. Na uzidi kujipanga, si ndio? Uko na kitu unataka kuongezea? Kuambia watu wa Kisii? Waambie na lugha yenye wanaweza elewa. Abantu ba interview sasa ni ukweli. Kama ranje na inu kuna teme bahati ya inu mtawini. Sawa. Asante. Take your seat. Abantu ba muigure haki. Mwe bange na view sasa. Haki kulelewa Nairobi na ni mi hiyo is out of the window. Siko sure kama nimepoteza watu ama nimesema the correct thing. Lakini atu waste any more time. Nataka kukaribisha jamaa wetu mwenye anakuaga hapa hivi anahakikisha hizi kamera zinafanana vile zinafanana. Anaitwa Albo. Nyinyi mtamuita Albert. Sisi in-house peke yake ndio tunamuita Albo. Yeye ndiye ananiletea the BCLB verified contact of the selected winner of this week's draw of 500,000. Jipange na view sasa. Albo, karibu majiniaje? Uko fresh? Umeguarantee that in your number yenye this is a legit one. In your mbogi inaitwa the Betting Control and Licensing Board. Verify na. It's good umesema hivyo. Wewe yes. Unashindaga nimeambia watu BCLB wanashangaa umkisia naongeleleaga nini? Hajui nini. Urudie tena. Inaitwa the Betting Control and Licensing Board. Betting Control and Licensing Board. Yes, ndio umeselect this contact that you're handing me right yes, now. Sir. Yes sir. Verified and yani legit. Nipigie mtu mwenye si yeye unajua ni wewe ndio utajibu maswali. Mimi tuliko hapa iko area. Sawa. Shukran maji wagwan. Huyu ndio winner wetu. Without wasting any more time, tunataka kumpigia simu tumjulishe that ameshinda pesa. This is our 11th winner, our 11th weekly winner. Hii microphone haitaki kubehave, wacha niweke hapo hivyo ishikiliwe na kamba. Huyu ndio nataka kupigia simu tumwambie that ameshinda do, ndio tusikie vile ana feel. Sawa, without wasting any more time. Wagwan. Alafu nipigie mtu nipate ashiki simu. You know, mtashanga. Jina lake sitawaambia, nataka nyi wenyewe mtajijulia wakati hoi imeanguka. Sasa niokote kabla au kote simu kabla apige. Yes. Hello. Hajashika bado. Jipange ushinde na view sasa. Hello. Hello. Hi, niaje? Hello, unanisikia? Hello. Is she still on? Hello. Poa sana. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Jipange na view sasa. Unaitwaje? Mimi naitwa Margaret. Unaitwa Margaret? Margaret na kupigia kukujulisha kwamba umeshinda nusu milioni courtesy of Jipange na view sasa. Hizi ni emotions. Margaret. Is Margaret still with me? Hello, Margaret. Yes. Margaret, unanisikia? Reduce volume ya TV. Margaret, zima TV tafadhali. Margaret. Aya, Margaret, unatoka wapi? Nakusikia. Unanisikia? Umezima TV? Ongea na mimi sasa. Unatoka wapi? Home ni wapi, Magi? Kwetu ni Limuru Deya. Limuru. Manze, Margaret, wewe sasa ndio umeshinda nusu milioni. Umekuwa ukijipanga for how long? Asante view sasa, Mungu akubariki. Karibu sana Margaret. Haki naona nikao uko emotional. Fanya hivi Usikate simu, sawa Magi?
Sawa. Stay on the call, producers wangu wata get in touch na wewe, watakwambia vile utapokea ushindi wako. Sawa Margaret? Sawa. Usikate simu tafadhali, sawa? Haya. Wow. Enyewe kupokea pesa kama hii karibu na December, no actually tuko karibu na Januari, si mchezo. Mna feel hizo emotions wadau? Margaret ako karibu kububujikwa na hisia, lakini that is what you get when you jipanga with view sasa wadau. Hiyo feeling ni fiti sana. Sijui hata mimi manze nishinde siku moja hapa hivi nijipigie simu nisikie fiti pia, you know. *487*3# is the magic code. Hivyo ndio unajipanganga na view sasa. Ngoja wadau, hebu tujipange si wote pamoja right now, toa simu zenu, toa simu. Kama uko na simu, toa simu yako tafadhali, tujipange pamoja. Sawa sawa? You never know, by the maybe hii kujipanga tunajipanga hapa hivi ndio inaweza kupea milioni 3. You never know. Aya, twende kwa dial pad pamoja. Vile tuko pamoja wagwan. Hata ukwe na kabambe, si bora uko na numbers kwa hiyo kabambe. Twende hapo kila mtu. Finya star. Aya, nice. Star 4 8 7 sina haraka, naopea time. Star 487. Tuko pamoja. Aya, mbele ya 7 eka star ingine. Alafu finye 3, alafu malizie na hash. Aya, sasa dial. Dial hiyo code. Inaendelea kuload. Imemaliza. Nice. Options zimekuja hapo hivyo, unaona ni 10 bob. Inakuambia kwanza welcome to the Jipange na View Sasa draw. Select your package of choice, your video package. Kuna ya 10 bob hapo. Kuna ya 50 bob na kuna ya 99 bob. Ya 10 bob inakupea 10 points. Hiyo ni very direct. Ya 50 bob inakupea 60 points. That is 50 plus an extra 10. Tuko rada, tunaiona hiyo ni option 2. Alafu option 3 inakupea 120 points. Na hiyo unalipia 99 bob. So 99 bob na 120 points, that is an extra 21 points on top of your 99. Hiyo sababu tuko pamoja. Sasa junyini mabazenga na tunafanya hii kitu pamoja. Si tuende na 99? Si ndio? 99 it is. Select 3. Ina load. Si ina load. Inakwambia USSD code loading. Watu wenye wako na iPhone. Kabambe tuko sawa, bado inakuonyesha requesting. Aya, ndio hiyo. Inakuletea sasa ni pin code ndio utaweka. Akata pop up tu. Sasa ni pin code tu yako ya M-Pesa ndio utaweka na umalizane na hiyo story. Sawa? Message yako ya Jipange na View Sasa kwanza kuingia itaingia confirmation ya M-Pesa. Ndio ishaingia, si ndio? Ndio hiyo. Hiyo ishaingia. Sasa next yenye inakuja ni ya Jipange na View Sasa. Itakuja jipange.com. That is the sender ID that will congratulate you. Inakwambia congratulations for joining the View Sasa draw na umenunua points zako 120. Si ndio? Now imagine hiyo procedure tumefanya hapa hivi, hiyo peke yake inaweza kupea milioni 3. Wadau, milioni 3 utafanyia nini? Milioni 3 mimi nipate hii December, mimi na kiateka atupigi story baka August. Sitaki maneno yake. Ndio nikae nifanye shopping, niamue sasa ni content na watuanga nayo pale TikTok. Back to back bila kuchoka. That could be you too. Fanya plan zako za milioni 3 because in 2 weeks time tunapeana hiyo do. Si unaweza furahi sana ikiwa ni wewe ndio unapewa hiyo ganji. Si ndio? Manze. Sasa mnakumbuka last week manze nikipigiana simu all the way. All the way to the area that is near the ocean. Nikapigia mtu mwenye anaitwa Basilio Silas. Aka feel fit sana that ameshinda nusu milioni. Huyo jamaa amenijoin in studio. Nataka kumkaribisha tujadiliane mawili matatu ndio atuambie vile ana feel juu ya story. Si ndio Basilio? Karibu ndugu yangu. Uko guy, pole. Pole sana my brother. Nashukuru. Lakini hata sasa hizi akili iko kwa pesa hata ufikiri vile umegongwa na mic.
Unaumia, uko poa? Nashukuru. Ongelesha watu wa hiyo mtaa, waambie unaitwaje na ulifika aje hapa. Majina ni Basirio Silas. Nashukuru Mungu kwanza kwa kufika hapa na kwa kunipa nafasi na kwa kunipa hiyo pesa. So watu wa Kilifi, Pwani University kwa jumla, maboys wale tuna state na wao. Hii kitu ni real. Ni kufinya tu hiyo namba umeambiwa hapo *487*3#. Then unalipa pesa kidogo hapo, kuna 50, kuna 10 bob, kuna 99. Then unakuwa mshindi. Next kuna 3 million ambayo mnaweza shinda. Kuna hii 500 kai yenye napewa leo na pia kuna 100. Yani basi Bahati yako tu. Umepromote kitu hata kuniliko bana. Hata ni kama wewe sasa ndio wataamini waje kuniamini. Na niaje uko Kilifi na wewe una accent. Unajua normally tukipata mtu kutoka Kilifi tutarajia akuja hapa atuambia kakangu nimeshiriki katika mshindi huo. Nadanganya watu. Mbona wewe una accent? Okay, Kilifi nilienda kule kimasomo. Pwani University. Uko Pwani University. Unasomea nini ndugu yangu? Nilifanya education, math and physics. Math and physics. Nyinyi ndio wale walimu wenye tunasemaga mwalimu wa math. Hapa ni wapi? Ni nyinyi ndio tunamaanishaga. Na sasa tuko hapa. Umefanya mipango yote ya Ido. Unapanga kufanya nini my brother? Mipango ni mingi. Na pesa ilikuwa imekwama. Kuna wimbo inaendanga, najua Bwana atatenda, najua itachukua muda, lakini kweli atatenda. Nina mipango. Ametenda. Mipango uko nayo nyingi saa hizi unaenda kwa line yote. Mipango ni mingi. Including school fees. Kuna school fees, kuna 10%, kuna watoto huwa anasaidia pia kwa kuwanunulia school uniform. Watoto unasaidia? Unaweza nipea a bit information about that? Unawasaidia ngaje? Ni watoto nilikuwa kuna biashara huwa nafanya pale Kilifi. Tuko na kampuni inajiita Samki Ventures. Na nilipokuwa tunasambaza gesi tulikutana na watoto ambao walikuwa wamelalukiwa manguo sana. Na nikahurumiwa. By then nimesomeshwa na Equity Bank. Wings to Fly. So nilikuwa na ile huruma, nikachukua mtoto, nikaenda naye shuleni. Mwalimu akanipea majina wengine ambao walikuwa na uniform kama hiyo. So nikaanza kuwanunulia school uniform. Sawa. Asante, that is very profound of you. Unaona mkono mwenye unapeana ndio mkono unabariki. Ni kweli. Unabarikiwa, si ndio? Kweli. So umeona sasa, haki nusu milioni hii sasa si itasaidia sana kwa hiyo nini? Itasaidia vizuri. Sawa. Asante sana my brother. Acha nikupe check yako. Here is your check. And I also have your goodie bag here. Hii tunaonyeshanga watu hii tunaonyeshanga watu walio nyumbani wazidi kujipanga na view sasa pia, si ndio? Asante. This is yours. Hii shikilia pia na isiishia hapo hivyo. So utaendelea kujipanga. Tumemoni milioni ngapi? Milioni 3. Milioni 3, si ndio? Asante sana my brother. Asante. Take your seat. Wewe uko nyumbani na check yako, feel comfortable. Sawa. Wadau, just like that manze, tumemalizana na hii shughuli. Tukumbuke *487*3# is the magic code. 0709767000 is the number that I will call you on. Tumeingia festive season wadau, tukumbuke hata tukipiga sherehe aje tuko responsible because January haiko mbali sana, inatungoja, iko tu hapa mbele. Wiki mbili za festive season zitaisha, lakini January is knocking, so tujipange accordingly pia, si ndio? I have been your host, Mokaya Junior is the name. This has been the weekly draw off. Jipange na view sasa. Tupatane tena next week same time same place, tukipeana ganji ama izao wadau, tuzidi kujipanga na view sasa. Na view sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Krismasi. Huenda bahati ni yako. Cheki content noma pale view sasa. Kisha piga *487*3#. Chagua jipange na view sasa. Kisha chagua video package. Ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Kumbuka pia kuna washindi wa shilingi 1,100 kila siku na shilingi 500 kila wiki. Jipange ushinde mamilioni na view
sasa. Piga star 487 star 3 hash sasa. Terms and conditions apply. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga star 487 star 3 hash. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Book your festive holiday na View Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000